nyogo ino ari ga ashi no ari amo na Joseph Oguge egati timu endengi ma bali bara mo na ntuga asete sika wano 2.3 FM niko tuli live asisimu ya YouTube ekere ojenji inyakitari kwa watore tokubena abandi bari batore inyakitari bagatora Kisi bagatora Nyamira bagatora Choira bagatora inyakitari ekinde mbanya kuri inyakitari echo nyore inyakitari kwa orire imetinye bere etatu nabo kurworo okoreke ochore inyakitari ngao ekero ochore inyakitari ngao ni okoenda star 155 bus orore natorega because notorensega ni wontagete bari babwate chikar babege star 155 has barore osenyakitari achorere ekero wachirongo koigorere yakoretire password mujaze simi yao na litko lyarere ekero torega bali chisimi kyabo kitari boronga se ekati yabo na mogo chaga to baroze chisimi kyeburonge ekero kwa okontrol nektari erinde kwa ekero atomere yakoretire password inere uwasesa kochore nyaktari na upatrice nyaktari kuri nyaktari ende nyaktari ekero upatrice niko to upatrice kuruchani walitare moja paka 31 kitalitembera ngetatu neyemo umudinyuka ugatatu niwo upatrice erinde yatumeka nyongo upatrice katiga niwe utakore igasi ase mudinyuka ne utumutu na ende kruwa jojo mudinyuka ne bakumudinyusta ego utakore mudinyusa ba igona itizikotari kikota ine togo chora nyaktari ndikakara kibeza chora nani baba montawika wakana tebonna ikana rozma tole wa wakana ndi mipino bara tukino bara mona ntuga montawika wakana geraga nuka gatiopiga ngikwali kubatebia anda bande mbale bakana tumeka bakatenti kwali kubatebia mbia mono murari abata bange baito nere sababu nene twachaga mbale bagakanire NHIF bakaberosne egasiari kuna najoro munonde gari okontena tigasi na motebi na kyawezi watona nyore kwa gakane kibesa kwa kore metinyi 12 otane wakane kakiyo faini teyo ogwakana ni okoira noboyi afuteme tinyebere ekati ya okore gas lakini nyore wakanete watigere metinye 5 metinye 10 ekati inande nabo gutenyektari ni ogoje baka kibese cyamagena amone faini nke faini kerero nigere enuzi kibese cyo nyore 500 wakana ni ogwakana 250 asipune faini erinde yama ya koruo ya koira ya nyaktari immediately igona nyore katira ko metinye 10 vele ekati yao na bogo chene nyitari ekirota edu nyitari aso wakana tibese jutara hakana amone faili tibese nke emuzi tibese omuntu nale chinga DJ intare na studio omuntu nale gari abatebana cyane tegetonye ngwakana shilingi 15 kilomotire ndateba yonde gitugo cyaje asi shilingi jimbuni mbwatire bwisano nimbwatire bwisatu ndete wakani mitinyi getero kibusyo nenyale kane usina kiyako baba mbiyamono morali einere kunyalikana mono na ende ni gotokora na nyore kwa nyore kibesa especially gusiga tubwate bonus tugoje kwa nyore mutinyi 10 ekere tubwate bonus eyo ni wogwende wakanu mwako mugimo yoko bwati erinde ayega asiano ukyetandwe yabo wakana elbusita erinde ko mutinyi 12 manchimo otilisinga kitoka ndete igo naboko ndagari aseke banda kubwata uchumbe ndeti matina ondinaro mane kubwata libolyo otete kubolyo mo bisoto nene iganyura nani otorina eva asike tesini kya radio Vuna 102.0 FM naboko ndasire dia oga butu ni 102.0 FM usasa sema yo mtandao www.radiovuna.co.ke timetina ndibuli ya ndirieli my brother asante sana biyamo karibu sana chinga kito enderete igo liboneri yawe gontima tina sama dieta na kyukoro kunendenga yuko gwadi kyukuru mugati yes jiguru ko hemu kiros eno dikiros nguru gwadi ya smaro yes ngaka na nchefu miaka 5 yes nanya kwa yutumika na default yimi dinista na kingo qualified okay thank you agaka na ndo pote ni chinga kito enderete igo liboneri ngeti ya kila stage na no mosaka libusana mbiyamono
oyo bwakanene emyaka 5 kanya gutumie card na inde kurwati tuwakana yakori emiti 5 makanya wakana fine nero system yetu gutumia ase NHIF nigwene online ikiro wakana na boko aba manaito through machine cheto through the internet igona emetinye totale wakanira nero na elezana ni wovocha wakane emetinye isita ejere 3,000 na ndi wakane fine ya 1,500 ejone 4,500 ikaje ya kutumika immediately ndio mono. Okay, asante dadika, hebu sana dadika mata igeria. Okay, uchi nangani yako ndi wale watu lakini yako raya ndisa na sabuchi kiwanda maiga ni muno sana time tu zini bone ni ndoro ndana ubate ibolio igoro ya NHIF mu ngino ubate ibolio tete karibu sana somo chakaiga tena mo chakaiga ni muno sana program process ya studio radio Vuna 2.0 FM ati mumu kia santa siga singi ya process studio kwa nikingama ngano sibia mu ngina suka kucha busiga iga. Yes, karibu sana thank you sama tena ngimu kumungina ndeto biki yari konde kabisa iga Marieta Veronica Kero ibuli yao ndiri kuchia sene chai kuchia samu sipa ya chai konale kubolio mo bisana de komgate miaka 90 karamgate miaka 90 nimene tena watu kurohane katabgati kanyegerende ba beisekere ba tayo wakara kweli abana abnimba na jere na chai na santa nana chira bana bongi na tayo baro na bachukura na bana chira bongi na ya mono Veronica Seriswardigi ya como ina kubodina ni gamete na bachukura bae oikire miaka 90 na gani yako wameka sekati yabo iga Kenya mtu kwa tichipati certificate zo kutumia nyaktari ekero kubeko mwana o talia sepati za talia sepati certificate to kunyala kumutumia lakini ndugu hata abana yatima batikira sementi mbalimbali abo batabwatya bayibuli ekero barororo nigo kugenda ali ofisi y'abana uri keruri rube yogoteba ubujagaze TV yao ekiba ko ligeri rube ogenda ofisi y'abana ali Nyamira ekero wachirororo ofisi y'abana nere corona abana aba bakobetwa sekati yao nechi takana osina abana ogo korai bamumenye na rabo ekire ba kolebo oboto letere irube iba kwa biseto ehinde to nyale ko kubekira ase erijai igona go ikoya buri baga osoge ndari koti otebe na abana banije barendete nyai ndete tababera sekati yane igo bakuri kire riro ryo hotebi naki naye bona tuanchire na koti osina bizia abana tuanchire abana ababera kati yao intuane ni chai ngo ikororo etoko babe ikororo kwa sababu amatiko naroro en chai betanya yokora anaweza wetiri ngao kwa niaba yo mungiro taraga nakoma ndi pono kwa niaba yo mungiro ngoni ya abstract wanto kutwa ne chibat certificate ebi tubere usiku na nikendera comment inga wendo kutwara na kapsuleta kurwase code yuko manchirana abana aba nero barindete na ndi ko bakora. Thank you so much. Asante. Maybe also mumina wesani kiongeni bodi yao. Aikane kama sasa Ngo nolitiale abana ba ochoge ndega ayo bana jiro mumina. Asante sana. Thank you so much. Singa kitanya kubulia mapuli paigo. Ona leo ni mobisona na isasa. Tuira na studio. Maybe ni kubate libolio paigo na bogo changa igase no tino bate libolio tete kubulia abo bisaba bane traje gena na studio. Bane koma show breaker. Tuende na sije. Mbona ngakyote tengorange Bwana ni yule ngakateba. Waga nara wabondeba msichana ambaye mimi ni msichana ambaye
ambaye sikukosa kwenda shuleni. Hivi basi sikukosa somo lolote darasani kwa sababu wazazi wangu walikuwa na UHC super cover na walipokea TING'A Healthcare wakati wowote nilipokuwa mgonjwa na kufanya mimi kurudi darasani. Mimi ndiye kijana ambaye hakuwahi kukosa kufanya mtihani wowote. Basi sikukosa kujipatia nafasi katika chuo kikuu kwa sababu nilipata manufaa ya super cover kila nilipokuwa mgonjwa. Hii iliniwezesha kusomea matibabu na sasa mimi ni mpasuaji wa roho. Mimi ndiye kijana ambaye hakukosa kwenda shuleni. Hivyo basi sikukosa kuwa bora kadri ya uwezo wangu. Nilikuwa nilipohitajika kila wakati kwa sababu na UHC super cover. Familia yangu haikuwa na wasiwasi wa pesa za matibabu, ila hali walitumia pesa hizi kunisomesha. Je, jukumu lako ni lipi? Ni rahisi. Lipia NHIF yako kila mwezi na shilingi 500 pekee ili kujali afya yako, ya familia na jamii. Iwapo unajisajili kama memba wa NHIF, tembelea kituo cha NHIF au Huduma Center yote nchini. Bonyeza *155# kujisajili au download My NHIF app kwa Google Play na Apple Store kujisajili. UHC super cover. Sasa sote tuko sawa. Yes, tusaambia mwana sana kwa sasa mwenye studio tinga kitwa leo ujumbe yo yana mbale iga bali ba karire for 1 year nende kuwanga for 1 year is the word nero bali ba chire ga moto tebe o akarire for 1 year you know omo gusina na bongo na to musije na bongo irwa. Thank you mungu nani gatima diga bwate ni kulia tage tukulia lakini nani gaiga owakanire nende kurugwakana ni ngokonyora ezawadi bali bakane for 1 year na bondo ni gakani timatinga ngali kondo mo gakarwa kiu ya mono sana asante twende kazi timatina na kiukuru kuki mata. Yes weke mikrofoni ndo sikia gocha ya si kamera ili anegaliga. Yes Igerota ye abantu abateri bonsi usiyenguma siko cyabega mayira teto cyo cyaga matiga. Yes thank you much moteri nyura na radio Vuna no 2.0 FM plus turasumo TING'A imeye county ya Nyamira oyiga no yiwakane for 1 year kubeti 1 year wakana ni samarita na yuko. Yes kwa iko no bile somebody ta ko no mali onyikwa akaniro makomo wakaniro makomo chimesiri kwa kanu mambo mojima baki usiku mwaka mo eriki tukakana sini chama tena kulinde familia na kile tukienye ncho ngaimu mwaka eba ngero mwaka udiki ya tayari kama kabla ili hata udiki ya tayari na anengero mwingine ili ya tayari mo ngero ili ya ni madra yo zawadi. Anyway, thank you. Okay, yes. I got to walk in t-shirt. For 1 year or t-shirt, t-shirt yani hapo msema gani nimekiombekia NHIF t-shirt. Yes. Napasa usoto mogeni nero no wale sema ya TING'A se ora mangena na pota pota. Wow, thank you. Bali batana na cha NHIF kwa tebia. Na kwa tebia bana tena cha kokonyere sana. Kokonyere sana. Ndipole ngelee mpaka kwa nachunga hapo Mungu. Kokonyere wana se familia. Yes. Wana sabana kwa moro kwa ndio moto kwa. Kokonyere. Wana kwa ngoba kumumiro usumumiro ne abate
Thank you so much, Mwachuma Otile, Universal Coverage Super Cover, NHIF, Mwachuma Otile, wetere duvana, tupoetira fema, on the way to us, Omochuti, now Mwako Bago, Nikwale on the Mwako, you are kind for 1 year. Agi Yaza, Wemegana, Ima Mandama Mintomore is a Moja TING'A Market, Vuna Mandama, Omozajo, Omo, Nana, Romana, Boda, Oyo no monto muyore ndeto mvuwe amona bana nyazabu muna nabate biri tangani ngaki enzenye chindweli ya tokenyire ya tokori omongwano yobopiga biyo waga ndiro mwago mubimanya zae aki nyazae tata tigamozeze ni zako genda omogungu yena bana nyazae wemeganda bagade iwa no manyetenga ki Moruaire mbori ojora nywele zegende ya Moruaire mbori momura ayebone tombe gojaiga egera manyagitari no manejisa medijia tinga bako rigarike egera konye familia yago jindwani kigozoga kubyo nende yosi jatungora batu inje indombiro kumangete indombiro nyangete Muntu takuwa tiene chae. Ma iwa ayana rongo baretera mindo mwanyagetinge inje no mogaga dobango eziorori yake muntu iwa amangana narago changira mure ni yagi omurene ma wagenda zege nyoroime kwanyoro muntu no ari kabisa zege nyorogiaye zamu atende chae ai garanzide abarende digango debi ebezane ngomu lakini horanga ki onye goto iwede NHIF butigori kiwe egere gokonye asuke goji ari zama bizaba itobegeteji yandeji ndamu egere bamokonye ne dada. All right, kabisa inje oyo eke mogi kabisa mojo goro nego ruzinga ndege tato tebina kwa ndege tabe tata monyori nanda ane mbewa no nifu mbiyori muyande gyawara ngaroli lenga sogoro waikira no ndege nga ngajogoro kwa marieta yake kampuni kare goro nani gani no maita ko ire warega dan kan koliki na ile chai Iwonye rigetie na ende jeno mokoli gazibwe kaunti ya Nyamira. Wonderful. Iko kwa meile na ile chai pesa kikakenga na kibone. Orutwani zibiziti ni baka bono iga. Kwa nyole wako pale ngubi ya pale chai. Iko go geto. Na ende bantu babito soa gaga. Bwana onyora maye kibiri kwa irenze. Đại đi qua mà có ra mà tôi có chọn cái này giá giá bị nhóc ai này chạy qua luôn ta là cả tàu cá đi mà nhá và có chọn cái đó là không có bao nhiêu. Wonderful. Unwako kuna danka kwa sema ya TING'A mwelikiri na memba ayene membori mchana bako ne memba na yene membe gari ya ngonya bona mbaga na igire gango tembea majogoro banenga ki gagie ni gari kenze yene nzisi ase chaya ya mene to blato materi ukurukuna mata bosibori kwa sema ya Nyamira County Yoro materi mwapange moko marorese TV mambo ya radio amona ingano hali me ya radio Vuna 102.0 FM asili kalita hii tambe mara yumbu nangu chiari kwa mwareta gaiga lakini ya seingo asama kaya nta kita kwa tebiniga onye kumbate simi ya smartphone ya soki bata star 155 hash iyo katebaka kweliki lime ya NHIF UHC super cover ingokero gaiga asege banda kidia semo abatenere ba NHIF no bari bagendera takulikia abaterire mwemanye na gweseme iguru ya NHIF sekikega ya mwereri mbuna elinde moreto mbuna mwaka omuna naruma umano yona ndawe gaja omuna zore zoka goja mindo mwanyagetinge
angonera bantu batinga nande ngweze ngomoteri ugira kabisa risa sanya za bomeganda nze ngoje obuna bago na hoteja igasi no botengo buka Asante sana. Thank you so much. Chuma teme wana 2.0 FM radio kuna sentira ya bene kima. Kuna nomo hotel kuna nene mata mali ga igata kumuleta sentira ya bene kima. Anya alikuja kwa kwa tera kwai. Thank you so much. Asante. Mwago baba. Thank you so much. Asante. Ndio kumwaliga ni hotel Martha. Anya alikuja kwa kabocha. Atotera ni gabuchi gototera ya matera bere. Lakini ndio dilitanga nikimara atotebina ikene tata moya rutakwaliga ni madam guruchi na madam. Aye. Wendiga. Kana diga bara eda mazani abane bota bota abana muba ngoni kia baba etabuwa ngotore to kabisa atomeka zenya za matera maya ibu madam guruchi. Karibu kabisa anaoti kanya sawa ni. Yende ni market igano hiyo. Asante. Mata ngwani batiri bari do Vuna no 2.0 FM bali bako tegere to kwa na menyi batinga. Haya Bwana asifiwe. Mnanisikia? Tusalimiane Bwana asifiwe. Mungu ni mwema siku zote. Hawa kaaji batinga tunasema karibu sana. Jikubali na mjisikie mko huru hapa, mkuje mwelezo zaidi juu ya NHIF. Kwa majina naitwa Martha Bosgori ya bande wako nduka Martha Boss. Nakuja niwaletee nyimbo za Injili, Yesu moyare ama sesenia. Huwa mnaniona kwa TV, wengine mnanisikiza kwa radio, lakini leo tuko hapa live. Karibuni sana. Ama sesenia. Weka mziki DJ. Sijui DJ wangu amekaa vipi lakini najua kwamba kitu kipo vizuri. Twende kazi. Asante. Njoo na Radio Vuna 2.0 FM. Asinja bene kama Maka Kurayova all the way from TING'A in Nyamira County.
Sijui hiyo kitu tungerudia tena mada.
muno sana timokia twende tusira wasijira bene kimano kumanyana obuyambulinga abo bisaba NHIF no bali gaita ane kubate kubulito wensi udete kumanya iburi ya universal coverage super cover na bukunga ga sike banda kiliya sabo bisaba NHIF bale asinjira bene kimunya kunya ko ba kumanya Mbona? Yes. Uraba manyiga? Yes. Bazemi ngaki? Mwanzo ndemeze moja zake banda iga. Yes. Ege rabu erija moja neri kio mwako mwima. Nyazae tate toko mweze wadi warene mworo. Bazemi ekarubwiri ekero kulikyo mwakumugima zawadi chiro kibuli kiro mwakumugima zawadi chiro yayi kasike banda maigala igekero kyasike banda ga yoro kunyari kuburu kuliki timetina umumina buli gitera chef ngero mu ndengo litodo ito oyo iga please Mchezaji bora duniani anayetarajiwa mwaka huu Mkenya, mwimbaji bora anayetarajiwa, mfanyakazi bora wa benki duniani Mkenya, mwelekezi bora wa sinema anayetarajiwa Mkenya, rais wa taifa anayetarajiwa, mwanasoka mwanariadha bora, daktari bora, rubani bora anayetarajiwa. Nani anayeelekeza script bora? Umepata Mkenya. Lakini hili inawezekana vipi? Ni rahisi. Hebu fikiria iwapo Wakenya hawangekuwa na wasiwasi kuhusu bili za hospitali. Leo kikwazo kikuu kutofaulu ni huduma za afya, kwa sababu pesa ambazo zingetumika kufuata ndoto zako hutumika kununua dawa. Lakini ukiwa na universal healthcare kutoka NHIF kwa shilingi 500 pekee kila mwezi, Wakenya wote wanaweza kumudu huduma za afya. Hili litaanza ikiwa wewe mwenye uwezo wa kulipa utaanza kulipa, ili familia yako na Wakenya ambao ndoto zao zimekwama waanze kuota tena. Mkenya mmoja maarufu alisema, all dreams are valid. Hii ni kweli. Ikiwa umejisajili kama memba wa NHIF, tembelea kituo cha NHIF ama huduma center yote nchini. Bonyeza *155# kujisajili au download my NHIF app kwa Google Play na Apple Store. U18 NHIF Super Cover. Sasa sote tuko sawa. Yes. Thank you so much. Tureno just kuranyora amatangazo mwagaruba umuntu ngariye bigari y'urubwana ikitimatina nayiwacha kwa moyo umuntu ngora uswati kuzibazi wali naigodeba ngara aragera mane bwira na buzi. Yes, thank you so much. Okay, nagiro bagawande bawotebya. Ayomba. Yes. Aginya zaima. Yes. Omo nginande misigara bega gendenda. Yes. Amanye goja muya mazori amanga zohongi. Okay, ndeke bara kwani walo mugaka. Nizo tuli ni wana tu. Wafamu pili. Kwani babiri. Kwani babiri me. Yawo tate ko kwani ya. Wako roso kili. Kwani abantu babiri. Ko kwani. Akwani ya wana wa nemeli bosbodi. Yes. Mugaka onye Tomasi mukaya. Yone kanisa yane nyange na yonsi na kwani dia maiga mangira wakati kisa bosi pina wakwani. Thank you so much. Mo ndare ganera te. Kubu ngajendo. Okay, no. Kwani babiri kimata. Kuna mo kwani. Kama tura. Yes. Mamo binde usawe tumatura. Okay. Togo. Bana ba mimi mimi na kiabuko. Akoro kudina tumatura. Mbona yetiye na ile chai? Yeah. Kigoro ndiri kinina. Yes. Ebe se yo kaiga. Ngwari bigari ase kibanda kirori cyesire ngora akane pamant yote ebere liwe. Kwenda. Okay, thank you so much. Hawo tebana yali digma akugendelea nyali konyera koba ga kuilikia. DJ kitu moja mbwa tukelo babo ala yungaki. Bwara yungaki bwara pizza. Lakini yote bana chimbwa nchini bwangete. Jimbo zile nyangete. Jiri chitu bwangete jimbo.
Okay, totebi ndio ibwage dele muna kundi. Bwana mitomo anyagetinge. Omomo ngakarugago. Eziaro ria ngemunzo. Bwana toge ndazebi nyore ya mazeyemo. Mitomo anyagetinge mwore ndazegi nyore gerogendo munzo norarire. Enjerendo twegire mojiro nyazaye bomeganda. Mama nyagote batigato koro mojango gerogende. Otiga ndati zokonye peruzeria bantu bete mwamojeri. Akima omonto manyagoganjera zetani gerejo mozwana na gegima abatari boss abantu bandi ngaba bari bagozenera mangana ya matanga abantu bandi ngaba yango baruzerie ko migi batebanga digata danya zaya bazezeni abanda magora na bwana ngoteba baiga ikori mata sebage ndaze zani mireja obazonga kaka wamanya bomboga bari jimeza ya matanga kitoko genda gokore bajeti bari gete komozi ejone jitabiti ringo yune yegi jangaragari nade banga bobe gorenda mande dimongi wobe abantu bande nyazaye para maya bago gore meyega munda abami ndo bali bazirire baikije meza jiazi yagonya nyagozire ruzigu mojeri wezema roziro ngodi bani lakini abande balize tani mbere jabo jo bazo lagi moje modige ejone timba jirichi gongaragari Onduna dada yes timba jirichi gongaragari Yesu mwana bwana naye batebanga ki ngaitoko janande ngaitoko zaira kutinando mbona dada Ekero umuntu atete kuwakane besa only 500 kutumutini ekero ebesa yamwe osate tuchikono robo weni kwa secretary ya mubero muchanda kubago Emma Una bono twingire njiro yito ya tinganga inga Zogonya godemya mando tuatumbagire Baga twingire tinga Togo teme bandu beito ngaki Ngaki eriki Abana bane eriki Una botambengo bandelinga Timbuani nigo tigo sege segi abana banya zae Mogo chiko genda mwanya gitari Mwazari huo mwendotwe kamoko banda mwete kibesi Mwazari goja mweri kimunando jemo izoiriga Egere mambito konyeke Ringa nari neno Moga karo bado Nare tere ringa nari neno Ringa nari neno Evi nyoro beito Evi nuzi Tamika ni yetu pana Ama kori Evi ziri moko Chumo chango Ebarasa. Nokoye gaiga. Nina bantu wali. Naremo wali. Umboye na gitari. Bome miyatu mwanya gitari kwa Nyamira yento. Eli buomboga. Eli ndakoni. Baba mwaji wazema. Nikileko lero kore barasa. Ebarasa yege mwanya kwa dada. Abantu timezaji atominire kwamugata cyangiro mwana yonyajama naje tekolompya buno Nobwendera to kubange familia yao. Kabisa. Mungu akaburuche. Nobwendera to kworokia umusimamo wa familia. Wote mwenyewe. Cherendete yingia kuweke familia yake bwate afengia. Abana baseri school. Abana baseke babo yagotokese school. Uliyo gocha ko bomo nyegitari ta muri bagari yo ko bomo nyegitari. Ene kinga polikiri munomo omo nyekebe NHIF. Kiene nkomo ebesane nkomo to konyo leli musabiri bono yoro nyegitari. Tote bobo achino kumana babo. Wajire kwa mwana gitari. Iko haletie. Bwana ngomba ndiyeke sa. Kera gogonyi ziye nyoga. Ele jaibu gachi. Elinda. Opile kwa abantu bakaye. Elinda kila pale michango. Ene kila kwa nyore 500 yao kweliki. Manyanga ngakiye nduli kwenye kubwata kadi. Kwa gatola metikali mwezo mwaka robado ni kadi ya manyitu. Nzime kadi mbada. Bwana gidi ya mbele. Bwana kitu kwa piga bingu kwa biometric. Ukogenda kwa beke kiara. Wokunyukiara igagwatongeriga.
ama ngana change waza hiyo jana zego mbizaime ama ngana change ababuya yes abana bawe bose uko barikya erinde kwenekine familia yao yakonye na NHIF kabisa rendo buzima bw'abantu bawo bamambye omuntu okyaka kuliya abantu asokulikya ekona nerereraji bwatamamuya ingazimari babirete chiyanga chinda Vuna madaika yes abuna bantu abaya genda kukyali